Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabutan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang kagulangan. Sararok kita sa sagong pagbablay, anenderong albay, kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Ngunyan ang ikapitong aldaw ni Misa Nobenaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Matindog po kita para sa opening hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance. And receive the consolation In succor of heaven, in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will,
Help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Please make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. St. Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. St. Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. St. Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. St. Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious St. Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos, o San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ng gabusming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog, kan langit no na pagtubod, tinukdo mo andalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ng gabusming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa akin nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, ansiring nakaumawan sa muyang irinorokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag-umaw mi daing sukol, o ika samong inaarang, o San Judas na paladan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan. Sa kikristo nagaanyaya itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya kaitong helang niyang lepra. Hinanyuga ang pag-arang mga dibotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ng gabusming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatinduga na sadya, ni Kristo na sa tong Ama, kan sa iya na iglesia.
Sa limpoy kaining simbahan, kami ngunyan napaalaw. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tanganing samong makamtanan gabos min kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos. Ikaniya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tanganing samong makamtanan gabos min kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama. Gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tanganing samong makamtanan gabos min kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyuga ang pagranga niya mong mga makasalan. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tanganing samong makamtanan gabos min kaipuhan. San Judas darha sa langit, an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tanganing samong makamtanan gabos min kaipuhan. O pinsa ni Hesukristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nganing gayo an pag-arang ni sa imo, ako an inaalay na pagsulsol ning kasalan. O San Judas na palada ni kasamong inooma, tanganing samong makamtanan gabos min kaipuhan. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagkaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadonongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin na utob an sa imong kabuutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos Maray na aldaw sa indugabos mga tugang, idulot niya tong Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Marlon G. Obis and family, for the gift of life of James Joseph Bersilia, kahagadan ni Hanilin and family. Pasasalamat man ni Ana Marie Porlares and family, for passing the physician licensure exam ni Antoinette Sambahon. Pasasalamat man kan Jacob family, Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Arlene Hodgson and Nolasco family. For the pasasalamat man for the gift of life of Andres Benedict Paladin, kahagadan ni Cherry Macandog. Special na kahagadan hali kay Arlene Hodgson, for good health as in for healing and fast recovery, kahagadan ni Arlene Hodgson.
Espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Espesyal man na kahagadan ni Marlo G. Obis and family. To pass the CPA board exam ni Pamela Aguilar. For Philippine nurse licensure exam ni Harriet Pantino Lumbao. For passing the board exam for Sipale by Ferry May Bingabing. Espesyal na kahagadan ni Ronel Olier. To pass the CPA board exam, kahagadan ni Jonalyn Bermido. To pass the exam of Ami Faye Morales, kan Merhilia family. For successful PNLE of Alexandra Chloe Baraga and Desley Elmer Buban, kang Soler family. To pass the CPA board exam of Darren James Taiko, kahagadan kan sa iyang pamilya. To pass the board exam of Patricia May Ramirez by Franz Yvette Aguilar. Espesyal na kahagadan kan Jacob family. To pass the exam of Frances Dea Balani. To pass the exam for CPA by Jen Rose Bersano. To pass the exam by Joanne Nicole Valencia. To pass the 2025 October Sipale by Alisa Joanna Llorin. To pass the exam for mining engineering by Christine Molyasgo. Prayer for Kathy Marie Tahan and friends for divine intervention and guidance to pass the October 2025 CPA licensure exam by Christine Tahan. To pass the board exam of Julian Bailey, kahagadan ni Julian Bailey. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Eduardo sa iyang 40th day, kahagadan kan Mendoza family, Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, Mirna, ni Minda Pineda and family, Adelaida Asin Moises, kang Asopardo Cantara family, ni Linda, ni Gina Bordonada, Rogelio, ni Dr. Rolio Milante, Arturo Sr. Kanong family, Chopin and Osos ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Beata ni Noel Andes and family, Araceli and Miguel Sr. kan Longos family, Corazon sa iyang first death anniversary kan Amurao family, sa kalag ni Elmer and Karina, Elmar Charvin kan Diskaya family, Osos ni Arlene Hodson, asin sa kalag ni Heidi, ni Mr. Rolando and G. Chua and family. Ang satuya pong mas sponsors ngunya na ikapatong aldaw, kan Misa Nobenaryo, iyo ang mga minasunod, Eden Musa, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua D. Milo, Mr. and Mrs. Jerome and Hanilyn and family, G.D. Rehuso and family, Emma Chan, Sanyosa family, Rosita Milante, Ana Marie Kim, and Romel Joseph Hernandez. Isabay man yato sa intention, special intention to pass the exam of Justin Lauta sa kahagadan ni Ems Lauta, asin man para sa kalag ni Carolina, kahagadan ni Ems Lauta, para man sa kalag ni Kalinika, kahagadan ni Rafaela Palyes.
Matindog na po kita sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saibong espiritu. Mga tugang yaon na po kita sa huring tulong aldaw kan satuyang nobenaryo, sa kaumawan kan satuyang mahal na patron, San Judas Tadeo. And these last 3 days of our novena has the theme, Hope that Heals and Sets Free. Paglaom na nakakapaumay, asin nakakapatalingkas. Si San Judas Tadeo, dinadara kita sa mahal na Diyos na ang solamenting kamautan, paumayan kita sa satuyang mga kasalan, pabungahon kita sa arualdaw. Kaya po nantaan selebrasyon sa pag-ako kan satuyang mga kasalan, ginigirumdum ang satuyang mga pagkukulang, urog na ang mga momento na daikita nagin mabinunga sa karahayan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pano nin pagpasalamat, awitan ta ang mahal na Diyos kan kamurawayan. Sa
Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ngunyan dainin silot ang mga tawong nabubuhay kay Kristo Jesus. Huli taan katugonan kan Espiritu nin buhay, diyan kay Kristo Jesus, iyo ang nagligtas ako sa katugonan nin kasalan, asin kagadanan. Buot sabihon, na ang dai nagibo kan tugon huli sa kaluyahan nin sa tuyang kamugtakan, ginibo nin Diyos kan isinubol niya ang sa iyang aki na may hawak siring sa arinman na parakasalang hawak. Asin sa hawak na iyan, pinadusahan nin Diyos ang kasalan. Ini ginibo niya tanganing ang katanosan na hinahagad kan tugon, mautob sa sato na nabubuhay susog sa espiritu, bakong susog sa laman. Ang mga tawong nabubuhay sa laman, naghahanap kan mga bagay na sa laman. Alagad ang mga nabubuhay sa espiritu, naghahanap kan mga bagay sa espiritu. Kagadanan ang hinahanap kan laman. Buhay asin katuninongan ang hinahanap kan espiritu. An minamawot kan laman tumang sa Diyos, huli tadai minapasakop asin dai masasakupan kan tugon ni Diyos. An mga tawong nabubuhay susog sa laman, dai ikinakaugman ni Diyos. Alagad kamo bakong nasa laman, kundi nasa espiritu. Huli tayaon sa indo ang espiritu ni Diyos. Kamong kay Kristo, sa indo ang espiritu ni Kristo, bako huli sa kasalan. Kung si Kristo yaon sa indo, minsan gadan ang buhay sa espiritu, huli sa katanosan. Kunyaon sa indo ang espiritu ng nagbuhay liwat kay Jesucristo sa mga gadan, ang nagbuhay liwat kay Kristo sa gadan, iyo ang mataong buhay sa indong mga hawak na magagadanon, sa bagsik kan sa iyang espiritu na yaon sa indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ini ang banwaan na buot makahiling kan sa imong lalawgon kagurangnan. Ini ang banwaan na buot makahiling kan sa imong lalawgon kagurangnan. Ang daga asin ang kapanoan kaiyan sa dirinin kagurangnan. Ang kinaban patin ang mga nag-ierok dyan siring man. Linalang niya ini sa ibabaw ning kadagatan, sa ibabaw ning katubigan, pinasarig niya iyan. Ini ang banwaan na buot makahiling kan sa imong lalawgon kagurangnan. Si Isay ang makasakat sa bukid nin kagurangnan. Si Isay ang matindog sa iyang banal na simbahan. An malinig ang mga kamot asin daing digtaan puso, an dai nagmamaot nin karatan. Ini ang banwaan na buot makahiling kan sa imong lalawgon kagurangnan. Ini maako nin bendisyon hali sa kagurangnan, asin balos na hali sa Diyos na sa iyang paratubos. Siring kaiyan ang tao na naghahanap sa iya, naghahanap kan Diyos ni Jacob. Ini ang banwaan na buot makahiling kan sa imong lalawgon kagurangnan. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo.